Muraho neza, turabashuje kuri Secret Channel. Uyu munsi twabateguriye isomo ryiza cyane rijyanye n'ama barcodes. Uyu munsi tugiye kureba barcodes ziva kuri shape ya G. G iri hano twarayibonye G major code. Twabonye yuko G open major code twabonye ifatwa gutya. Twarabibonye mu masomo yabanje. Noneho tugiye kureba barcodes ziva kuri shape ya G. They are not mostly used. Ntabwo zikunze gukoreshwa, ariko tugiye kuzireba. Maybe hari aho bizagusaba kuzikoresha mu gihe uri gucurangana n'abandi muri bande, cyangwa se nawe ku giti cyawe nyine mu gihe udafite capo. Mu gihe udafite capo ushaka gucurangira muri shape ya G, wacuranga gute? Tugiye kureba barcode yayo ushobora gukoresha. Biroroshye cyane. Uri kubona nimba dufashe abantu benshi bamwe bafata G bakoresha intoki, bagafata gutya, abandi bagakoresha izi, abandi bagashyiraho gutya. Iyi ni extended code ya G. Tuzagana ama extended code na masomo menshi cyane. Ni ukuvuga ngo rero ukoresheje gutya, ufashe gutya G, ntabwo ushobora gukora barcode ya G, kubera yuko mu ntoki tuza gukena dukora barcode, turaza gukenamo uru rutoki, nirwo ruraza kubaringa. Ni ukuvuga ngo rero turafata G muri ubu buryo dukoresheje izi ntoki. Ring finger ku murya wa mbere muri fret ya gatatu, middle finger umurya wa kabiri turutse hejuru muri fret ya kabiri, little finger ku murya wa mbere hasi muri fret ya kangahe ya gatatu. Ukuntu rero tugiye gukora barcode, turamuvinga urugero ni okay. Twabonye G barcode in shape of E kifatwa gutya. Naho tugiye kureba G in shape of G barcode. No kuvuga ngo rero barcode ziri muri shape ya G, tugiye gukora barcode ya G sharp. Tuye buryo dushobora kuyikora. No kuvuga ngo nimba G iri hano, G sharp iraha twarabibonye. Nitumanukaho fret imwe tukagenda semitone imwe, turadukoze G sharp. No kuvuga ngo rero tukira urutoki ni nkaho rwari ruri hano kuri iyi nati. Ahangaha murahareba kuri iyi nati gutya bimeze gutya. Ni ukuvuga ngo rero ikintu tugiye gukora, tugiye kumanura izi ntoki ho fret imwe. Ni ukuvuga ngo ni semitone. None nitumanura semitone n'urutoki rwari ruri aha ruramanuka. None tumanuka tube dufashe gutya. It's not easy, ntabwo byoroshye, ariko ni iyi ngiyi G sharp major code which is barred, cyangwa se ya barred. Ni ukuvuga ngo rero iyi shape ya G ushobora kuyimuvinga across the fretboard, cyangwa se ushobora kugenda umanuka kuri fret yose, kuri fretboard yose paka ukagera n'aha ngaha. Biroroshye cyane. Mwabonye ko byoroshye. Musige comment, like, share na subscribe, then dukomeze twiga amasomo. Ndabakunda cyane. Bye.